isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga inta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Raquel, ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no adapan nakabalin na kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Raquel. Naawi sakmet ang nagsurat, gaputa kayat kumet apa idrama to'y pakasaritaan ti biagmi. Apatsyak ang makaibati iti adal, kadag iti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Aida! Congratulations, Raquel anak ko. Nakagraduar ka mo lang iti kuleyo. Agyamanak nanang. Pagyamanak ti ado a sakripisyo yung kanitatang. Para ka na kayo dayto yung baligig. Naayat unay ti Diyos. Isuti kang runaan anang tulong kadatayaw. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Wen nanang. Kamaudyanan na, matulungan kayon amanggad kanitatang. Anya nga iti planom itata nakagraduar kan anak ko? Agsapulak kadagos iti panggadak, tatang. Ay ket, adaken kadayta anak. Wen tatang, kayat kumatun ti makatulong kada kayo kaninanang. Nang runa kadagiti masapsapol dito'y balay. Alakit pagyamanan mi unay mapanunot mo ti tumulong kada kamay anak ko. Wen tatang, ket inton addan ton panggadak, isardeng yun ton ti mapanagkarpintero. Uray ni nanang, isardeng nan tumatan ti mapanaglako ken mapan makilablabada. Agtalinaid kayon tulangan dito'y balay ka ni nanang, tatang. Di ka kadagdandanag, tanapigsaak pa'y mait. Napigsa kami pa'y kaninanang yaw. Kabaalan mi pa'y tagtrabaho. Agurnong kakitday ti para ti masakbayam anak kaw. Kahit, kumusta gay ti panagsapsapul mo iti trabaho, Raquel? Ada ka din nakita, mabalin mo apag-applyan. Ay, awan pa'y nga rod manang. Ay na, no dito'y laeng ayan tayaw, talagang awan mabirukam. No adaman hiring, sigurado amay sa requirements, kajay adda experience na. Wan nga rod fresh graduate ti birbirukan da, ngam birukan da iti experience. Dayta nga rod kat, dayta kumatibaliwan da patakaran dito'y Pilipinas. Fresh graduate, ngam birukan damat iti experience. Ha! Kalukuan. Wan nga rod apay no ipadas mula ang ti agabrod ading ko. Ay, wan nga rod. Kinapudno na. Napanunot ko matdaytan manang. Imbag ijay ta sigurado adakkel ti swildom. No kayat mo ti agabrod, ibagam kanyak, taadam amok amabalin amang tulong ken ka. Sige, panunutek pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanag, manang Gina. Nagpawit ka din ni Raquel, nanang. Ay, Wayne, kagap-gapok laeng ijay ilay, tanapang ko inala ti pawit jay adaym. Nan, ikandak man nga ron iti kwartayo, nanang. Anya? Ay, nanay, allowance mi laeng mo kanitatang iyaw ti inted na. Sana dakalagatan. Imposible, ananang. Dakkel ti sweldo ni Raquel ijay. Isu nga amok mat adakkel mat impatulod na kada kayo. Basit lang. Taado ka naw ti paggastusan na ijay. Kun may sa
Agbaybayad pa ilaang piman, jay kabsat mo, iti inutang na nag-abroad. Oho, jak mamati, nanang. Gina, Basta ikandak iti kwartayo. apay, pangananwam aya iti kwartaan akaw. Ay na, ikandak kadilatan, nanang. Saanan ang masapul adamagan yun no pangananwak. Ayunay kalaki dinaya, Gina. Adamo panggedam, ngem dumawat ka pailaang mo kanyak. Ay, nakaadu kayo man ako na akon, nanang. Ikandakit din ta pumanaw akon. Anya ti aramidem dito'y balay da, nanang. Imawag ni Raquel kanyak. Simbangpet karon di package ngayon patulod na. Ket, namnamaam nga dakukwam kasta ka de. Ay kat, siyempre tayo sumatinyawag di kabsat ta. Linuktan min ti package. Ket may sa asabon ken may sa toothpaste laeng ti bagem. Anya, Oh, apaya kasta ti reaction mo ngay. Kas namnamaam at nga ado ti maalam. wala tayo nawagan nak. Kat saan lang nga dahi tati imbaga na para kanyak. Isu nga rod, day tati inted na para ken ka. Sabon ken toothpaste laeng ti kukwam. Imposible No kayat mo, di kalkalam man ti karton anagyan ang ti package, iti kasta, mapnag ka. Oh, apay kasta tilangam lakay. Kasla nalpay mo ti abagam ang naggapo ijay balay da nanang. Kasano, kat dahito lang matinted para kanyak. Ha? May sa toothpaste kun may sa asabon. Huwag bakit. Dahito lang kano tinabate, iti impaw it ni Raquel a package. Imbang kano pa ya, taada na bate para kanyak. Ayun na yan. Sigurado binukudan man ni Gina dagiti makmakan. Ken dilata iti package nga patulod ni Raquel. Nalabi na kasta bakit. Ang bayamon. Makagatang tamot iti important adilata no kayat ta. Ay, wana. Ang sabali laang mo't kuma, jay itod ti kabsat mo. Bayamon kunakmat. Kukuha dalat ta nagiti makmakan nga intod ni Raquel para kumakana tayo. Di mo't adapay t-shirt kan kalugong mo kuma. Huwag. Ang maawan mat nga ro intod na. Sabay amon bakit. Kukuha dalat ta nagijay. Nay, apay ngay adi mo intod ti para ken ni Eric, Gina. Kukwak dagita dilata, nanang. Anya, kano nasuratan dagiti dilata para ken ni Manong mo? Adapay ti kalugong, t-shirt ken chocolate. Basta kukwak amin tinabati iti karton, nanang. Anya, ay sana mabalinday tang aramidam, Gina. At yan tulaangin nga iti ibaga ni Raquel no di mo itad dagitakan ni Manong yaw. Apay, nalipatan nyo ka din asyak ti may sanang tulong ka ni Raquel tapno makapan ija abroad. Ha? Isu nga dakar bangak amangala kadagita pauit, nanang. Anak ko ang... Di yu pakibiyangan dagita dilata, taiyawid ko ija balay me. ada nakasurat anagan ni Manong mo nga Eric, anak ko. Ay, uray pa'y nanang. Basta iyawid ko dagita dilata. Para iti pamilyak dagita. Hello, nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasalun at kami mulata, anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo ditan? Kumusta nga iti trabaho, nakaw? Okay, akla ang matnanang. Day off ko ita. Aywan, linuktan nyo ka din ti package? Wine, anak ko. Kat, nagustuhan nyo matlaang ka di, dagitintad ko para kada kayo, nanang? Launay, anak ko. Ako, agyaman kami, wine. Awan anyaman na, nanang. Ay, tingay para kadama ng Gina kan Manong Eric. Inalada ka din? Ay, kwa. Uun, anak ko. Kinapudno na ni Manang mo a Gina ti kadwa may anang lukat iti package. Okay.
Awan matkit iti parikot nga uray asino ti kadwayo anang lukat iti package, nanang. Tinapatag, naited ti husto abingay kadag iti kakabsat ko. Anya day ta inawit mo anak ka Tupperware, anak ko. Nangiyaga kiti sida inyo kanitatang nanang. Anya ngay day tanak ko. Sinika nga karni ti baboy day tananang. Ay na, hay, nagimasan. Angot na pailaan ko talaga na imasay na. Ay, ado manan ti makan bacon ni tatang inukastoy lang. Ayaw na, inluto ni Miriam day tananang. Talaga ngayon lakaman na kayo iti sida inyo. Agyaman na kanakaw. Talaga anak kasingsingput kayo nga agasawa kada kami kani tatang yaw. Sana kas kani ading mo adina. Iso lang nga rodon ti adda trabaho na agam dumawat pailaang mo't iti kwarta. Anya? No, maamuan na, nagpauit ni Raquel. Ay, umaymot adagusan dito'y balay. Dumawat iti kwarta. Nay, adala nga rodon trabaho na agam umay pala dumawat mo't kada kayo. Dayta nga rod kahit Eric anak ko. Kanayo na kasta ti araramidon na. Nalaeng dumawat iti kwarta. Apay nga yakasta. Ammo ka din ni Raquel ti may papaniti dahi ti abanag, nanang? Ay, saan anak ko? Diyakunin bagbaga. Tama nga no, isupay ti saan nyo apagkikinawatan nga kakabsat. Ang masapol ang maamuan ni Raquel dahi ito'y nanang. Sana mabalinti kasta nga aramidon ni Gina. Ay, saanin kunakmut anak ko? Mga no, isupay ti pag-apaan nyo nga kakabsat. Narang. Naimbag kayo pa nga raw, tamaik-ikanda kami kani tatang yaw. Pasensya kan no, basit laang tinaitid ko kan ka, manipod iti package nga inpatulod ni Raquel. Okay lang kanyak nanang. Sana balay, takabaalan mimot ti gumatang iti imported adilata. Ay, Eric anak ko. Amok, noon niya kumatipara kanyak, ta imbagakat nga ron ni Raquel. Hanggang sana bale, bagi nalatan na gijay. Sana nasakit tinakam ko, nanang. Nagsarita kami kaninanang itay. Kat naibaga na, dinawatan manen kano ni Gina. Anya? Di mawat manen iti kwarta? Kat adala nga rudeng trabaho na. Ay, day tamot nga rutin baga ni nanang kanyak. Pangipanan ngay nga tani Gina iti sweldo na. Apaya dumawat pailaan ka ni nanang. Ay, uwin nga rud Agpadadamot kanila kay na amang opisina. Mas dawak man. Sakto pa'y anababalaang tisaan ko iti pagtrab-trabahwak. Kat makatulong akpay ka ni nanang. Isudan tulakit din amang opisina. Ay na, amumot kanjay kabsat mo lakay. Padpadak agastadora. Kaasiman nga rudan ni nanang Noon napanman di mawatan ni Gina kenkwana. Sigurado nga awan marin kwartana day jay. At iti kwartayo nanang. Bagla nga pakichintayo into nagudong kayo. Sana nanak ko. Sana balik tay pauitan nagtumulaang kano ni Raquel apaman ngagswildo. Ay kat sa balilat tamot ti agapo kanyak nanang. Win mas kasapulan nyo day tanak ko. Nagruna ita tagad adalan dagiti dua nga anak yaw. Awan parikot iti dayta nanang. Kompleto dan iti mausar. Iso nga awatin yon ta talaga apara kada kayo daytoy. Ay, Eric anak ko. Ala nanang, awatin yon. Malala. Kagyaman na ka anak ko. Talaga anak kasing singput ka. Awanan yaman na nanang. Pagrebengak dayta kas anak yo. Ay, kinapudno na. Inalamanan amin ni Gina ti kwartak.
Adda ka nun napatag a pangaramatan na. Anya, nay, pangaramatan lang ay kano iti kwarta. Kat awan mo't sabalya paggasgastusan na. Jak man amaw ijay adem anak kaw. Kanayon mo't ama ibusan iti kwarta. Sa dino ti ayan ni nanang, tatang? Awaan ni nanang iyaw. Napanijayan ta manok mo nga Eric. Ang mga no adda kwartayo di tatang. Nay, pangarabata mi ti kwarta anak kaw. Kat no alam lang iti kwarta kaninanang yaw iti namin sa nakalman. Adda nga rod pangaramatak, tatang. Lai, mas daawak kan Gina. Adamat trabaho. Nga mapay ngay, adaw-dawatan da kami pailaan kaninanang mau. Bakit kan lakay kami? Saan kami na makatrabaho? Tilangan ipaw-paw it ni Raquel tinamnamaan mi akwarta may. Ita, umay na kami pailang mat daw-dawatan. Ay namang tad kayo kit din. Nagadupay lang nga sa uyo. Imbes na kami ti ikam. Nakamikit din ti dawatam. Ay awan mo, Gina. Pasensya ka, ngam talagang awan kwartak. Sika, tagsuswil daw. Iso nga sika nga raw ti adda kwarta na. Awan nga rod. Iso nga rod adumaw dawat ak kada kayo tawan kwartak, tatang. Pasensya ka, nanak kaw. Ngam oras siya, kat awan mo't kwartak. Iso nga gawit kan? Tauray, pugi-pugiit ka dito adumawat. Awan may tadkukin ka. Anya ti araramidom dito'y balay, Gina. Agkasapulan nakmanan iti kwarta, nanang. Anya? Pangaasim, nanang. Ikan nak iti kwarta. Ay, aglablabos kan, Gina. Inikan ka lang nga roden idinaminsan nga aldaw. Ita, dumawat ka manayin. Pasensya kayo, nanang. Ang talaga nga minakasapulak ti kwarta. Iso a pangaasiyo ta ikandak, nanang. Gina! Uno saan? Awagan nyo man kit din ni Raquel. Ibagayo kan kwa na akasapulan nyo ti kwarta. Iti kasta pauitan da kayo. Naa, ay. Pangipipanam nga minaya iti kwarta anak kaw. Agsusweldo kayo mga gasawa. Apaya ka na yun ka nga umay dumawat. Kwa nanang. Agpudno ka man kanyak, Gina. Nabayagan nga wan trabahok, nanang. Anya? Day tatipod no, nanang. Nay, kasanawan na pasamak day ta anak kaw. Basta, saanan arumbang ngay lawlawag ko pa'y. Ikandakit din iti kwarta, taka sa pulak unay. Pangaasiyo, nanang. Ay, aglablabusan ni Gina, bakit? Ay, lakay. Saan na nasaya at tikas niyang araramidon na? Anya ngay ngata ti kasayaatan nga aramidon talakay. Awagam ni Raquel, kat ibagam kan kwana ti amin. Anya? Agam lakay. Dagkayat nga agaapad ang agakabsat. Gapulaang iti daytoy abaanag. Ken maysa, amang no isupay ti paka-estresan jay anak ta ijay abroad. Am mo ko ni Raquel, bakit? Sana basta apaan ti kabsat na. Siguradong agdamag pa'y dayjay sakbaya mangedeng. Lakay. Sa baling amin ka, tagparparit na kanyak. Ang sapay ko mata, nagbildutak laang iti atap kao. Nay, anya ti kaya mo asawain, lakay. Basta, awagam ni Raquel. Ure ni Eric, awagam mo't laang, ta umay lang agasawa dito balay. Naskan ngagsasarita tayaw. Amuan tayaw, no apaya dumawdawat iti kwarta ni Gina. Lakay, nakasaritam ka din ti kabsat mo? Saan pa'y bakit? Awawagak ng saan mo ta sumungsungbat. Ure ni Bayaw Marlon, saan mo't lang sumungsungbat. Nay, apay nga ingatan. Diyak nga rudam mo. Italag mo nakastoy da.
Amangan matnupod no ti atap ni tatang. Dalapit na kasta. Awagag tumara ni Denton madamdama. Barang sungbatan dan ti awag ko. Ay lakay, anya nga tano, mapankalangan ije balayda. Ay wala niya. Sige nga ron, mapanaklangan ni Jibalayda. Nas ka na makasaritak ni Gina. Ay naapaw, sa dinungatan nga'y tinapnapanan jay aday manakaw. Apay nga'y asaan mutin nga agawaid. Di kayo unayagdanag nanan. Patyak nga agawid tumot lang ni Gina. Ang mga gimura lang na jay, nga puta sana napagustuhan ti kayat na. Ay, kasano ajak agdanag, kat saan mutin na sumangpait. Madanagan pa yun ti pamilya na. Ayan, nga tano, i-report tayaw kadagiti pan nakabagi ti lintag, anak kaw. Wala nang. Talaga kasta ti aramidin tayo. Siya ko na mismo ti mapan ag-report. Ay, Gina, anak kaw. Gina, aya. Apay ngay naramid mo ti kastoy. Apay, anak kaw. Ala, gusto na ita panagsangsangit mo ba kay? Limlim tegen na iti matam ka po iti kasasangit mo. Ay, awanan ti anak ta, Imelio. Awanan. Nasakit man, ngamlas ka ngaklunan tayo ti amin ba kay? Nakakasimot ti anak talaga. Nakakasi. Imbaga na lang kumatikas ta sitwasyon na. Nalapit na natulungan tapay. Pagam anyangay nga raw. Agda ditaan. Awadan ni mabalin tayo. Ay, Gina, anak ko, Gina, anak ko. Pakawanan na. Pasensya ka. Lusaan ko anapat ganti kid daw mo. E di dumawad-dawat kay ti kwarta kanya. Sorry, anak ko. Ay, una yun tikas diyan na pasamag iti kabsat mula kay. Huwan nga ron. Tsaklaim pakarop amay turad na agibusan ti biyag na. Nalabit. Na-depress. Gapo ka dagiti adu nga utang na. Nalabi na kasta, bakit? Kasimat na kita anak na. Mabasit da pa ipiman. Huwin nga rod Anya nga ron nga eh. Talaga siguro kasta ti biyag. Iso siguro mat tinaituding agasat di kabsat ko, bakit? Wen Miss F. Ginibusan ni Manang Gina ti bukod na abiyag, gapo iti pan nakaigumon na iti online sugal. Nasarakan laangan dagiti pan nakabagi ti lintag ti bangkay na iti malikudan ti balayda. Nagusar daytoy iti tali tapno gibusan na ti bukod na abiyag. Adu kanu ngamin ti utang na. Nagastos na pay kanu ti kwarta ti kumpanya apag trab-trabahuan na iso nga inikkat da. Na-depress siguro gapu iti kinaado ti agsing-singer kenkwana. Iso anaramid na ti kasjay. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Raquel. Ken ka pagayam, Raquel. Makipagladingit kami iti napasamak iti kabsat mo. Kinapudno na, adu timang mangeg ko akastoy. Makautang da iti rinibo-ribo gapulaang iti sugal. Iti kaanuman awan tinasayaat nga ipaay ti sugal. Sapay kuma taag serbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a mahilig iti online sugal. Alakastan pagayam Raquel,
ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengay.